TikTok je zapravo toliko zarazan, toliko zanimljiv jer nudi puno sadržaja na jednom mjestu. Od sporta, od kuhanja, čišćenja, filmova, serija, stvarno obuhvaća jako velik sadržaj i nije nešto samo određeno. Ima puno različitih ljudi sa različitim osobinama i možemo se sa njima poistovjetiti. Dobivamo neki osjećaj sigurnosti kada gledamo te videe. TikTok je pun sadržaja koja mogu koristiti. I uvijek kako se nađem neki novi hobi, onda prvo idem gledati na TikTok ili ima možda nekakve tips and tricks ili tak neke da mi olakša. I jako je lako za gledati, znači nije knjiga da se treba pročitati pa onda shvatiti, već je dosta lako za konzumirati. Mislim da je TikTok djeci zabavan iz razloga jer su videi vrlo kratki i zapravo im omogućava da vide veliku količinu videa za kratko vrijeme, održava im koncentraciju duže vremena. Ja sam 100% žrtva TikToka. Ponekad sam ja predugo na TikToku, ponekad me ponese i ne mogu se zaustaviti jer ima jako puno zanimljivih videa. Uzmem si 5-10 minuta pauze od učenja ili bilo čega drugog kaj radim i onda onak idem pogledati jedan video, pogledam drugi, pa idem još malo i onda onak sat, dva kasnije, joj. Naravno to je loša stvar jer kao i na svim ostalim društvenim mrežama možemo postati ovisni o njima. Prije mi se često događalo da bih ušla na TikTok iz dosade i počela gledati videe i onda bih se zatekla da već satima gledam TikTok i uopće ne bih skužila jer su videi kratki i zanimljivi i vrijeme jako brzo prođe. Pa baš zbog toga idem, gledat doma, sad sam došla škole, imam vremena za sebe i idem malo proscrollat po TikToku i onda baš skužim kako se zapravo loše osjećam jer niš ne radim. Toliko dugo mi vremena oduzme zapravo od cijelog dana, ali definitivno. Pa mislim da je sigurno dosta lako zalutati u TikToku i ne obraćati pažnju na vrijeme, pogotovo znamo da nemamo nekakve obaveze, ali isto tako moramo biti svjesni da izvan tog TikToka postoji cijeli svijet.